me share me bra ase muko school wo ho na ntuado de me bepoi Cape Coast Adesado College na ansa na baba Adesado College no na me ko school wo oye Mandesin Edumaze DC na ho na me school access no free na ansa na mako no mako oye preparatory school kakra St Michael preparatory school ansa na me de pray oye government zine bi mu na ampara ina adesua inya wo no na okosoro ye mfada mokwan do na menda oye nyana chechrefa uso hini mu da mebiri no mu na wodze intetse papa edzema hena inde nyame na dom nyane dwumedi inti odinye kope mbia ahobegure inti ho na mekọ mi school na medopoi Adesado College na metuado besin ko oye Cape Coast University so kono mu mama hono ansoara masanso metuado ko oye Winneba University ne ebi na oye abefro adesua ho no so ma afọ adamokwan no so menya entity bebre ewo emu a nifa bi oye Highstone University no so yaje entity wo ho ma yenya bodin aka nyene edin eho na nyono nko tede yaje entity bi free IPMC oye abefo konya wosi wodze ndama tugwa na wasanso woma ndama ne ya abefo kwan do so ya gida meti siri nyina nti adesua ne de oye bebre na ma adesua no mo no mesua oye science oye math and statistics na nimu no so abeye oye human rights conflict and peace studies buguda brusua ho azi bebre na adesua de oye danbia ne saifo a wodi ye ne wodi boy wodi komu nti ye wie da nti mugudara mreje ntete aho bebre na edwuma ye mu nti ma ntete aho bebre efi oye school mu na school etiro so gudara morusua ade nti mano sidem nia penyi etifa moruti enibri. Yeah, Dr. Stephen, one is the man, you share Ghana in your market Nefi. May you have a couple US. It charged them who's come. I wasn't a little couple of Mrs. Akko of Great is a train to Nefi to me. This would know and the hours on. You're paying Medasa Papa na Ansana Nipibiara Ibodu Sorano, and I said the baby the Sora. Na achichire wafo akoto so ho no yenyim de onya adza otumi tu kowimu no na bibi na apeja no di no akọ soro onye prekope onye emutu so oye ahobrase na oye mbodzana mbo na odikan ma menka de oye onyankopon na dum kase nara na odinye bodu bia ye edure na menka na bra miracle school mu na abrabo no mu yedziniye ankasa na obi bebi rumpo ina obi bisa me papa de bayede ina je abufrei akọ school abufrei wa bono mbazin ye na so na obra no mu yedzin kakra woda ndurmu in the 90s na adina no mu yedzin ye na so papa yi kan de onam de adusua ya adza odi impuntubo odesenyina asitina mu no na ye kanze a o manyimpa itumu tu kafo wo abrabo mu no se aka na de kamazin pa oboton na odime akọ school na bra papa yi bisam nsam otedama no in fact me be fi nyina na me ra ahuye de akọ school na etwa no we need the kind do e wozo po oye school mu na menya Adesado College na me boy sus kasamo so ho ayedze na para pepe idimoko school na odimoko school no so me bom ho mozinyare yi na numu daporo etefo 722 mu aso a mo boyan de science obiare ye science na sikasam so ho ayedze mpapa bottom de meridizin pa oye shito
kura nka ho ana enama nka ho nanso oma bepanyini otusu nyame nchaza school no bama me government scholarship de roko enyim wo science minti se aban ni so asen wada ni brunu ma oyeye nti metumi nyam mu kwan ekọ metumi nyam mu kwan kọ oye entete bia na ampara nyame nchaza yedi ni nemu ama ende yedi ekopui oye amananze na nkwai binti oye important mpo a ni mu yedin ye important mpo a ni mu ye zini ye no ya hobrase me obi a papa ka acha me de kojo me mfesika nhwe kwasea nti uko school no ko na kohwem na suaza otwa de isua nti ma bi mu adempo na ma soro na murusuaze se me wo oye toilet dokrampa ina ma bomotinara adisuye mosidani because dame bia no wonza agorokra yenya oye chechire ni bi krampa yene bredo no no ye the best science teacher oye HKK Graham no ye the sad one headmaster no chama na nyene birumu no se ye kwa class na eye late class washo imetu osanso ka chende prepare your own notes intansa ne boko question pono na ye letumi ye ni notes ye ko invest no mama addition no oye mbro edimanya na me mama samo enwore no za oba nyina ide ye wi so pono mu no ina nzeba mu ye tsena kakra nti na meton even ndur ewo oye Kekos railway station dem wantu na nye bibi kakra na me de aso ebusua no asen na metume so enye bi na me de atwe me school do nti me kopre oye University of Kekos me ye oye math and statistics education so ye ne e ka ho bi na ampara nyame nchaza even at the one day at the age of 17 years ina nyame ye ma dumpo ma meto car mezema me papa na me de bona about the day why ya de maniti biara no one from ankoto edumaso ye papa menkede edumaso ye papa na mom da me bru numpo no so da bofra roko oye technical school na obudo abofra bi oniti na wodroko bi ote dem na me papa otiti ni morum na odemo ko oye adesade courage da me bru no opanyina na even oye chief of staff never me no wodom oye kojo bindazi na in the currently cramp no NDC for one national youth organizer oye George Opare oye escrow oye lawyer no ogbogbo da mo bebu no na no na me no oye dom na me de baby obi so team obo nde no kwasa ma America echinje biara enyimu na mo from a obuaze na go pro wo hwaze wadem school birumu no na me ka ho bi o sade asama oye papa na kan no otomitiru inti man from adusua enzagoro pra inti biwie oye me national service pe biwie oye so kon menya me national service ewo oye Aquabetens Ghana Water Company na lokwa akaye oye service ho mo no meze imbodin bo a ne mu yetini yi man fe nzagoro pra impo se me boss odidi wie na edibanu wie no nkukuro na odidi wie na the chance no ana the pan no mehwe de matwitwu oye za wedidi wie no na so ne ye ka me qualification it was sorting me any degree on wo oye HND the me bru no mo na so me sume ya manara na no mpa e edivers no me mu de mazi bida na so oh me ba da me boson na yede me twitwu nzama mu pokake ina mebua no me yede out of pride no re ye program wo school ni nchiadumu na mebua no akwan bebree mu na so man fada mo an kisemtim do mo rebo hwan America me de begine bibido de sende moko na bredi akwanabata za ni school ngotin dem mo aya attitude
ɔyɛ suban pa a mede ne dzi no na mpanyinfo wɔhyira dɛ yɛhyira kusɛkusɛkusɛ koraa nti baabi abɔkɔ biara no nyame ba ma ɛdzi w'anim kan ma wo kwan ebue nti musom yie na ɔbɛyɛ wɔn wɔn dɛ bere a mewɔ so hɔ no ɛmewɔ Ghana Water Company no wɔn a wɔwɔ dɛm bere no bɛdi dɛ se dɛ even mpanyinfo no mpo no sɛ asɛm bi ba wɔsɛ wokɔ ɔyɛ kugye saki hɔ mo anaa dɛ ɔyɛ stem kugye saki dɛm bere no mu na metumi mediate me resolve so many conflicts around that time ɔyɛ akyɛdze makan dɛ yɛ mu bi mu yɛdze no yɛ akyɛdze a nyankopɔn dze nti ɔyɛ ɛbɛwɔ dɛm bie nyinaa mama anso aro na mesan so isua de wa IPMC ɔyɛ networking nyiza ɔkeka ho na biwie no ɔnam mbɔdzemba a mobɔ ani nti edwuma no so wɔsan so wɔ fam wɔ bea no na mesum yie menye Barclays fo yie edwuma kakra ɔyɛ as lead generator investment banker menye edwuma bebree ayɛ edwuma manfa medwuma yɛ anto efom na mewɔ hɔ mo no mewunya oku bi a na wɔfrɛ no United Nations Association Ghana no mebɛyɛ ɔyɛ youth national youth coordinator na ne mu no mesum yie ama medwuma mpo mebasan so mebobue ekuo no bi a wɔfrɛ no United Nations Youth Association a yɛ launch Okofiana International Peace and Training Center na mebɛyɛ wɔn kyerɛkyerɛfo a odzi kan na mesum ya mefie kodu bibi no na wonye delegate mu efiri Ghana ha kɔ Brazil na menye mu kwan kɔ bia Rotterdam na mokɔe no so saa preliminary section no manfa antofom koraa di biara a wotwa da bizi mu hyem na yɛ ka bibi afa post sustainable development goals ho na di biara wotwa da mekyerɛ adwene wɔ ho no mekyerɛ adwene wɔ da bibire no mu mampo wɔka dɛ wɔ form youth advisory council ma wɔde me yɛ ne ka ho wɔ da bibire no mu nti yɛn makasa no enwɔre no ma okodu yan dɛ menye abrɔfo di nsawoso menye aho bebree ma mfikopre mu wɔ US na ne mu no so za otwa da bi yɛ biara meyɛ nti sɛ ndɛ sɛ mekopre hɔ a opanyin ɔnyada menya na ahode ɔyɛ ɔsom na onyame na adom na ama bedu bebia bedu etifo want tase no doctor say ɔyɛ ɔsom akonopa abafada a etum na asom ɔyɛ ɔpanyin biara ana dwuku biara another school ana na butum na abɔ be etum akonkoze na efi etum akoyim yamama de yɛhyɛ no so dɛ personality profile Coastal TV ina ndɛ ibre yin sa kan ɔyɛ doctor ambassador Dr. Stephen Kojo Saki ene twonkomo wo ɔyɛ fie ha no ɔnche bɛsɛ me akono hɔ ne akohwɛ dɛ ehwɛ nkan no school a otum na ɔkɔe na ehwɛ ndɛ school a yen chile yetum ye bon kankan aban ɔde ɔyɛ free senior high school etum aba ebinom lɛ samoframa ɔbɛndɛ wontua hwie ana yentua school fees school a homazere ba wɔ mɔte na nkan so wontua school fees na no so ɔsere nti ɔde bi ntutu a so to kɛse wɔ ana dɛ the man not doctor yo minsan so mende wase na menkan de oye school ze oman bia ni puntu kase gina oye mmasuya do na oye yempemfa waba ekọ nyina mbeya dwen de school ya za oboyi na oye bia yigina yakase kra kekos oba ni school hu gweza yedmu tintiman papa na yɛdze nkan school sɛm de toto in the school ha sakraye bebree aba na ɔyɛ nokɔro so nkan no na adesua no nemu eyɛdzen na mimde nda so nemu yɛdzen na adesua nyinaa so gyina ɔyɛ ɔwara adesua no edo na nhyehyɛe a impanyifo edi bogu akwan mu na mamindua da mefan de na mambo oye yimpefo ho na aba bi papa oye abanya etwemukọ enyi abanya wodo mpempren enyi za obebe nyina de wodwen oye hene manfo ho iye na wo pro de wodi school papa etibebre oye emofra
menka kesi ne den yene bredo mokan wo de oyaza anyane achercherefo wo bo homoden na wodi wo yem charge na mimden so achercherefo de mara na wote na nipa ho adoso nti abama nhihye ne bebre no ende ya na ayeze ne kapra because school no ya nye wona woko school no aka gintete nkotin na o ma school ye school ode inya oye idanya botumi de dom ezi won ekogum benya chechefo a wona aka a wonye nyina wo sabere den ebaka nti school samze oye bebre nti oye de inde mofra wadimo roko school a bia mbua aban no eso na simu nyambre no na wofunara na wo titi honu mborum na so awofunu bo won wazen na wadimo fra na yede equal school nti yebo afenini nyina hana bado nemom mamakan de yempir na yen sakraye na onboa ma school sam no ontum nkanfua because wedwa doso a iye nyina wedwa doso ye nyina da we no Dr. Saki Otimawarka yako doctor ya say bi say na yesha what to kuni anof bre to be ni na yenti tell your man afoforo de yesha man afoforo do oye mbebun ejiro ye youth no one behavior and the hunusu na hunaban na yesha na kasa na man ofim a ofim filmantom magasem no kokupe wa so tutuma ohun na so ye no so another more time doctor yo makane de so wakado mind bi wa konima oye nhihye ya wozi egu akwan mu na woye sronko na ehwe oye amaman a ye chin da mufroma wo nyina na wode woni school samano won fon tufo wo pure de wo baji umasunya papa usande we hunde umasunya papa no na obbo moman no akọ n'enyiminti wonfa adesunya no ntufo mukra na inde yana mufra no wono bo wono mbozin na so inde abefro social media na aba no fama woza agro wani TikTok LinkedIn ni za okeka ho ma abrofo no woye inde demo bi otese da nyina no wodizi djuma omma asesena no okọ enyimiyi na so yem bebre no eya na yegebe wo oye deme bie no na yentumi yemfa hene dro na otwade di sunyadze na yetumpunu hene nyimzim na yeboa ne yede chichire oman no ya na mpem bebre mofra no bi wo ho ma ina wone suban wala mafem no na akofom kakra nti mesre na ma bie de bokwan bi na ma toto asre ya na mofra ne de mama ye nyina yemfa hene adesunya no enyibiro do na so man be kwenenyim no man na yi a ogina umasua do na oyesuban so ya za no nya da na mefa kan wo men komo twetwe odi kan mu de me papa kan de adesua no bia na odmoroko no mama nkeza agor na on to skaso emfa nhwe okwasia nti mama mfa mo ntoto anyankogoro ho na memmen adesua na anusua anye me da nti memmen nyi womdwer na memmen nkum book ho no demo adwene na mepe de mesre ma oye betefo anyi wona nkankene fimfimi manto mu brente kwa anyi nketesa nde mo manhena adwene nko hini school hu na bebre book ni de bebi na emprewanyinsen a onfa so enfamba damende benyina onboa hen anade ndurukwan a fa wode wona adwene sido de wo fa ndur na wonyekwan ma hwana adwen ano no mebue no ni nyina no onyaza oye nokor se ejebiro na isuade wo ne bra no nem nkezi apo echi suade adeno batase na bibia bokobiara no se wo bisa wasam kra na nhwe bokum kra na botume nyedi aka onye adesua papa enyeza lutu apo nede akaji oye krate ya efi wode bobrokra onye yi nti mesre nyene adesua no yempegem yerbo yen modina so yenhwe hini suban
bi wo oye abefro kwanya yesi yedza wo do na wono so a nde wo hye atanokwa na wa twa akofom autofista wa twen atano akofom ni nyina omboa ode nyipe biara wo personality ode tumi sesie wo hu ye na se etumi sesie wo ne dzu hu da se BBC na wo pe obi a we dibono kra wo tumi yi musinchen nti yen hwe kwanya yebesesie ye no ho na yafa nye na de so nyemfa obua no yezin mfa ma nye mpanyimfu na se yempanyimfu ope wona na wo shranye na oyenhyira koten demende menyemu kwanya bodimo abesi oye Coastal TV dua menyumuru di nkoma oti de meyi no moma ye manye no hodo na se oman botumpon a ina ogina suban papa do so oman botum akona nyimi ye a na ogina mumasua oye krunjin a achechefo we yihoni yem na aban so eyihoni yem de woroso oye achechefo honasen na oye etimemufo no so mbo biara otwade yezeboa ma nyane sua azeno obobo hen osande ma meka no kwasem mi kiro de say itito bi no be ye engineer enyona nko na offer bridge do inti mo yamboa na yentum no yam tete nkrofo a wo nyetsema ama oman wokọ bibero kwa wo munde oman no asum ho nti wono so wonsum ho na man no man ntum nko n'enyim set yasum oye adatafo ye cheche mo be ya adatara enya woni fie nkotin na wade sumo subire obi ayer ne mo mopre de wade bobbo nyimpa nyina inti ye wo asudi papa oye ada iyi sumai papa na bobbo ye discipline o twa de etitso muyi na imaza idesi ngodo no ihu de e wobotaya ohia nti o twa de ije hu adwuma na adwuma kwa pesi no woboka de wewe Doctor Saudi wonde enya botaso nko na fi oswon yodo bebiara ko na wodi hu bebiara ko bere ba sa ho che wodi tumi hu atara ba sa wodi tumi hu popo ba sa wodi tumi hu ni hina ka abrabo no mama aboa bentum no ofo bere to be kimi twa na mona fi tumi akoye Doctor Amaka abira mo oye Metaken Girls School Cape Coast Technical Institute Assembly School oye school time doctor abira be fi ba na woda asochere ba no wo hu ma wo so o ma aje mi je ndoro ka awoze ye mama zine fi ntumi ye nhyasem na asibim amma me ya amaka amma munya oye de school na mrokon oye Cape Coast Technical Institute abedo wutwen se Cape Tech oda mo hwe man na mo tiye agasa nti obi hia na ma doctor aka no oda ya de pa momozin ayi be for what aka na masini nti obi hia papa de e bo ma zine fi ntumi a share so dem Coastal TV na ibere etum na ahwe hin tumeze oye personality profile na hisa kan oye Ambassador Dr. Stephen Kojo Saki in the oye nkomono no onche biara iboko oye ne yekwen ni za Dr. Orkasa no akabibi de kwa sisiara oyun tijuma agasa mpempeso okudo to oyun tijuma oye United Nations Youth Association izeno yebisa Dr. de ana demukoi infosube na Ghana yetunye yefi mbebule bay na Ghana yetumi ya ba kashem nkan ko fifiri mantomi mankasimufu abamwa na oshere gbaso to wada abamo doctor yo ozikan ma mensanso fa efidu na menda etefu nyina ase demukui yetwe no yekubi a aboa edon bebre na mamenkama onye wonwon de bra yebehye medi mpo ase no meka cho de na moton nduni za okeka ho na mawofo nyi mpemfebe me papa so yana asenye onua panyin bi a nso ne din eze prince wo boy ko ye di kui besi ho na neku no mu no ye mu bi mpo ye titi ye no remu na ye bo foto a ye de ma orphanage hona nyame ebui wana adwem na so woni awofa wotum aso mana asen na kui besi ho de oroboa ma diplomacy kona sasem bito na otwa de wote anena anoka na wonfa sekan na akutiba e wonfa nye wadwuma demukui besi wo de obechechire won dem nzeme nyina enyiwodo enyono nko oye community service
Ponya akọ school nyina ewie no botu medi nyimzi ya nyameze achawo no ede bosum oye wusum mbanti kuwi we no beso breda mu ekwan ne to ma Ghana emegun bebre na nyono nko osanso ima mofranya akwenya na wotumu ohu record wo oye viazi ye ma training wo IT ho nyiza okeka ho na kwanya wosi wo resolve conflicts se obi inya asama kwanya wosi wo sese kui dem training nyina ba na wana wo hyem no ye don bebre na fimfim manto ne so ebi o hade mama menka nsi eyide sisi ya wana mi wo ye dwuma poten iye United Nations no kobete bi offer International Association of World Peace Advocates na ona na be United Nations development focal point to the United Nations na enyono nko oye fana Federation of the Aborigines of Nationals of America no me na we yim there oye egudisam comments no menhwe Africa ha mo na wele gwezi bia record no menhwe there mejina ho anem na yetum American fo no nyi ebibiri mu no yetum yezi oye nsawoso egwezi afemuma akodu yi enyo nkonko na mesanso nwo ye dwuma United Nations International Nations no menwo ye dwuma there Social Development Agency atuyenchem BC National Disasters BC anade nipa bi wonzi dwuma bi no mo nyo bi mo aboso wonase a mfa woni proposal asan kwa ne ntwekun abobo ma wetu aso hwan asan na yenye United Nations ni aban ni civil society organization nwodi dwuma otedem enya ononko meni ekueku awbebre oye Project Peace Light Incorporated and so US no the whole world in war pa oye one ambassador overcome peace wonsam no eminyo bia wode damedwumedi no share mensa na meni ndwuma awbebre even Central Press News Agency no meni hone sustainable editor enyi diplomatic correspondent na meni ndwuma awbebre ina idi oye demo edwumedi no nti edwuma no dɔɔso na mom demo organization a reka no on the meka one a wɔyɛ Kofabai ne yɛ ne no ho Kofabai ana na doctor reka da ɔka ankasa so we be to be bomaze na fi shabibi so ndeme bi a embo ne yika ndeme bi a enta so no abomaze na fi etum na atwa bi mpanyimfo na fi etum akwan yekɔ yakagye ho yakɔbɔ akɔhwa ho na obɔ oye medemo kan of be to be no yesare ba yebaka aya abato ho asam Ghana yeba abato hinaba nti yekɔ break aba yeba abato no ho asam na ebomaze na fi etum ya ba bem ya hwɛ dɛ abato commission na hoboa politician ma hoboa nkankan afi mbebuna oya first time voters no so wa won keka ni ya hwɛ Ghana na ra yeboto aba asomdie bia asomdie bua ana yikita anede de bia etim na aka mkoten mbemfu se ide kokobeti na to aba na so budi baby na ya kokona ambo a ebiri kwa kwato na aba no no muja no de pira no ka the police station anade wajina to oya emergency ward ni hina na chi ye ma so jo to mfu so so de ebua ye no mire no bibia entuminensi ye nkwa embra ye bata aka chi biara e bo maze ya mo aso ati. Welcome to King's Furniture, where dreams meet reality. Our custom crafted and globally inspired pieces redefine living. Indulge in luxury with our custom made sofas, the perfect fusion of comfort and style, showcasing unique craftsmanship that sets King's Furniture apart. Transform your kitchen into a culinary haven with our custom designed sets. Our custom crafted office solutions blend style and functionality to your professional life. Unwind in luxury with our custom designed beds, turning your bedroom into a sanctuary of relaxation. Elevate dining with our custom manufactured sets, crafted for unforgettable moments. Explore the world with our carefully created foreign designs. At King's Furniture, every piece tells a story, your story, and the best part, our prices are as cool as our designs. Locate us in Accra, Kiseman, adjacent Melcom, and Takrade, Tanokrum, Paipano, opposite TTI. King's Furniture, set as standard.
highly spiritual. The traditional they won't say a share your fugu, your batakari, and tuma fefe, your king tahudwa, ne mother's touch. What I say, Ghana Education Service, any mothers from our water. Was so far I had a yaka say, round near about Castella. Any Bura, Alice. Parents, Baba, dear. Yeah, my woody Sorry, you know, this is used to clean the teeth. It also makes the teeth strong and healthy. Right, here's an yamo akwa bebie. Nizolisi Omar bin Abdallah. Dema isha sino. Yesaka Ambassador Dr. Stephen Kojo Saki. Ena yerina tina maye jumesa watu lizen personality profile. Yamena dum yabon komapa. Nisa yedu oya abato do. Bata yesha Ghana yesha abato ase. Kebime kebia membo ni jujom ni kasapa 1992 imuna nazame pinye na odo mo shabatum nazame pinye na abato time so wotum no pu wote nsem wotum na rokodo yenhwe kakra Ghana abato 1992 bisibiri ya pinye papa imuna hina so wi ana ni kitem anada igude yesa kangra doctor yo Edo Omar ma mensanso menda wasibio na mkodara minchia wetifo na meda wase de wonyi wonefiri no mfi ha na wenyi itim oye efredo na woritenye na mpanyifo se wuyefira na kafa wonchiu ma mendie kwan do na mensanso minchia oye henna na oda oye kroi nitu oye opinion doctor Osabarema Kwesi Ata the second oye Cape Coast traditional area Penyina Odano Osande say Yerbaka abato hunsensama oye ahemfo wo asuzi papa na oye yimpenyifo ba ku mienu bia ye kwenyim no yebobbo hon ezin na oma so oba no oye amanyesama mi de finfim mantom hei oye amanyesama no yeze chiriye pa because political party ni fuma no hala na oye sopon in a political party wo form music kan no what the fuma ye if you inti obada amanyesama de mutintiman inti efi embre 1992 na idebesi biri imu nyana abato nsame no oteden Ghana ya kunyinanyim yi papa na ya kunyinanyim yinechi no so yewie dwumedi aho bebre wo ho a otwa de biroto do no ye yensakraye na hene mayasam no otum etu kafo osande oman biara so okonenyima United Nations actually be ehunde otwa de hene asomdwe na hene bambo no otumi gina brani tintiman ye osande damana na oboboyan imma yeniska sam ni hine godi samyina to etum aye papa na isha impembebre se odu abato bruda na nyibebre woni yam hyehyewan ibana tinti na woni yam hyehyewan eya na amayefo kasa ya ofi honenum ba iye kasa otum oboman na yenyim bebre de okrobiti de Rwanda one obukadina efredo na kasa bi de if afanu bi what there cockroach
ma ɔde ɔyɛ na kase bebree eti ba yɛ adame na me nyinaa no hia na yɛ wɔ nkyini yɛtete nyane amayɛsam no odu abato bi mu adame na me yɛ a yɛ hu bi wɔ mu nti na bɛka ne yɛ kɔyi n'anim no ndɛma bi wɔ mu so twa de yɛ dɛ yɛhwɛ because yɛhyɛ ase no na abato no na ɔyɛ opaque box even kura ihu wɔ tisia na aba ma ihu wenu wɔ za wɔde abano adakaba na wɔde abano gumu no yɛm na tɛ yɛfi beebi akɔ beebi na voter ID card na nyina sakraye abemu na ma ɔwɔ yi dɛ abato na ya yeto no ɔnya ntokwa ɔyɛ kyerɛwadwen na no so menkyerɛ madwen na ɔtede heart na kotoko wɔrebɔbɔ ɔnyɛ diara ɔbaako na obedi nkunyim ina ɔbaako so de ɔndi nkugo na mu ɔyɛndwer abato no yɛ 4-year cycle nti sɛ ɔwo esom gyina nhyehyɛe a ɛzere ma wo manfo no sɛ dame bi no wo de dame nhyehyɛe no ɔbɔbɔ mu na ina wogyina bi na wɔto aba wɔdze ma wo nti sɛ ina sɛ wo sa anka da foforo bi mu no wo sa tun yɛ den eka nti hɛn abato nsɛnsɛm no iya kasa ofi ekyiriba no na no yɛ hyew ya kunenyim nhyehyɛ na ina mom maka na masa so akene biom de ne fakase na so gyina ɔyɛ electoral commissioner na ɔyɛ referee ogyina ɔyɛ hona wo pritum no hona anem no ɔyɛ onya ahweye papaapa nhyehyɛ biara otwa de wɔyɛ de fa abato no me de ɔrebɔ no mmɔdzen nemom yɛmfa pɛpɛreyɛ na nokoredi imfa na efe yɛ bebia yɛ bia manum yɛ de nda hɔ na yɛntum yɛnto aba no wɔ ɔyɛ nokware do na mensa so menka bio so de sɛ abato no do a mmerɛnte na mbebum iya na wɔde wɔn fa kwan a ɔde ɔyene edeba Doctor, answer na ebaba oye youth, very youth na ne ide buotu. Okay. Ha ehia mara me sort no. Ama wi a afutuna da from oye youth no to push akwa. Nti ye do electoral commission as abato no chechei be mfe the same e 22 years e say abato abi. And then in fe is 1992 basically. We have 22 years and then in fe the same e na why am na do 2024 say abato aba. Doctor, my share electoral commission for that what to moshe yen hwede amanyefo impempre aka bosom kor anade aka ndekekre bi ya baboto abi amanyefo abade pa no wo ya bobo gan ya so bi etu me gite doctor yo amanyefo dwumedza otwa de wo dititiro nyinaa ide woni nsem biara aworoton a wode gunsani mu aworoton ama oye hona wokoto abado wonhwe na wonka ono nkuto hu asem onye abato enye ntokwa oye hihye papa ezereba na aboboa ma hini school sam aye papa mofra woboko school na woko school no twade wonye ediban papa wodza wotumu nye ediban papa na wezi na se obi roko school next kasam ho ayedina onko na opanyin bi nkama ni se no ngina do na onsese ne mani school sam no onse bra ne maame ne bozi roko do yi no obotum abo no ho hyehye na zroba ton wasem na se edomo no woton eton asem no ho a oboso na odu bira wadrokoto aba woso apaka kire ho na adwen enti impempi no yene kasa ya yere kasa no otwale ye ma no motso na yen kasem bia obehye imrente no kutupa madaminti okonkotwe obako no do sekan na wanzi wonfa ohaw imfa enti mamaka kire amanyefu nyinaa ide asamana ipede domino what no church unsemu onyantokwa let our speeches be decorum. We should be accountable to our words in sembiara ye kanu yemu ne yebobu hu akontai na ye hwede oman no ho do patriotism. We should be patriotic as leaders. Yenyi Ghana yenyi bebiara ko
Germany na se dom na rebeti hono do no se ima wone asotora hono na ruba na ebeti ne do inti amayefo yesramo nyana nanom nyane emba because entokwa bepe nyane emba na onye nyane mofra enyiwe na we disable na ya wo brewo de bebru no mu inti amayefo insama yesan de tum sawadama wa oye azara rehwede din sakraye baba inti bre nyemu kwan kan wasem na chechire wonsemu na yempre de yeze no kwan ba yenemo mame fada no kwan de na mumbo oye media fo no so wana about de bre a wo dimoni be nyina wo kama afoforo ye ne etse wonsem nemo eya na moso monhwede za wa kanu na monfanto igwa na munyim de sakasa na abodi tugwa no odi sunsuando boni bi baba oman no aye amomfra no tuma kakra anye dama efi na tumi na worehwe no obowie no na nyimpa na asa ne mu nyimpa na atopan na yinzi yesu de amayefo no pede wo bahwe dama ekuro no waya apache anade wodomo no bu oman na onyeye inti masre mo de na mo kan de na masre oye ye ne penfa wo reputum inkankanara oye my penina bezechu Dr. Mahmoud Bawumia His Excellency na His Excellency former president oye John Dramani Mahama enyi amayafo mpanyimfa wo putumi nyina de Ghana eyomanya nyakopon ehirahen na nimu egozi no se nyame yo adu ne nyemu kwan a oye akwanya kase ina mpanyifo de ayɛ wɔde amon intima ye mubu no enimitia na meyimede mumbe ni nyina so ana amayefo a wo putumi nyina so oye nkofo a wo pɛ asomdwe dada intimuma ye nyina ye mboa na ye ayekoto abo wona ye tomodo abo ye nyina ye fo nyantuma nsisimu no manya don bakra abohwe osande ye mfo ye wonko echiru bebira amanya wetwe wenchi a ntokwaro kodri nyina no wodimu egweza onjehi inti nsamara na makade wonto won nsa ne mo nsam no so woroto a wonfra wontuma no onye nsama ode asomdwe ebaba amanya nsama ode asomdwe baba dem na doctor otumo arika otumo shente eba mo de fetumi ahye so wotu ga ya hwega na abato no sisei ya ba ya abetu commission do wadamaso na nsamtrofo na ofana amayefo wotumo no wotumfo na nsamtrofo so otum na waka chene yebo humazi da yebo oya abato no yebo no de wonemo nsamtrofo hunafu tizi yelikefi do doctor ho aye Rwanda abakara abato na de bebile fi se akaskase bisa anhwene ya na nsamtrofo kuyara na okidi ne firudo na waka senya na chere oye imprempre on the hall between aba afutu na doctor to medicine nsamtrofo here mera yegen kan Ghana ya baba to abe inye nsamtrofo no be declare ayaba aba plan e between ya fada other soji other baba ayi baby doctor yo menuanum a mo media maso medini bi no setse wo mo komatwetwin mu a sure de oye media hu ndwumedi no so medimu tinseman even United Nations the General Assembly 78 session minyemu kwan no kokova mane stories near den even answer no over for da mebia no na yobi a wonsama azuru ko nyina no ehwede bema reportage oye credible na oye objective na oye balance tede ni nyina oyo apotokasa tede kasa na ezuru tugwa no onfa oye ni na nchi no ahimbiara imba oye oman bi emu nti nye wona wo media mu a wo kate no baka no se wo den sam no kwa na wo na sam na orokọ no ode ohobaba Brunyese, we have to learn to detoxify our message. We can learn to reframe. Detoxify elephants here. Jede, or there kasala there. If on the tongue Bobby abakasanu. But a casano esipo. Inti owana de kasano kono se wo mami se waka chi obi there or ikona kaka chi osimesi there. Kafa be fu enyim nenyim ya hawa.
se ikonet da meka san zo kwa ya na yin wa ma hwe nyina ni dufie inti se Rwanda bra genocide ne ba na don wi na what tore no me gidi ye de mo na wo ye media funu so bi mo wonya ohaw because okonfo na otima wo ma ikro ye ne ebono so waso ye ne okro gba ni so ye ne otimi bi inti yeso ye wa asudi inti mama sra kan de Africa sibia ba agatena no don wo retail inti bo mo tinyara na fa enyiti foto hu mun kan sama odi oman no obokode ni madom bo hunde se ye hwe bebi papa na ya beye ebeti hine gwa ma ye fa yin won kire oman biara do ne o ye fa yin won kire oye Ghana eman mu na wona asomdwewo ho na ye ko ne eketi hine gwa obeye ma nka gina politician bi na echi na enji sika na enhwede iti dewu bi botu gwa dewu no onam de infront tuma na odi ohobaba nyane omanyimu na yeyimde mwa ye bipen Ghana oye nsamtrofo nyemo na wo ye adwuma wo TV ahodo no ma bomu ngwadin ye papa free beauty bi nemum kakra bi wo ma iya ne wo prede wo ne kasai no oma okosoro na so yimde kaka akra ye mo ye ngwadin nemum mesra na asre bi wo de ye ma ye homedro osade sedumeta wori di nyina no se dombo hu ne wehunu ya nsamtrofo ye nkrofa wodi mu tintimai inti kakra maka na maka kire media ni de so ma oye political party bi di nsem bi koto ifrido na ye hwe na dem kasa no so opre oye bie no do how baba yemba madinya na ye so ne kasa no do mesre na masre bi mo ma ye so kasa no do ye bede ye moto abene be wie no ino obinity apon na obiso waye apache a wodini iyaza onyeli Ghana ye omaya oye omaya asomdwe iwomu na obiara so pede oba na obohwe demo Ghana na wofa the shining star of Africa omaya egwizi ina ndamapa ashebima na mafado pada meka da maseni ibio galaxy a orokodo ohene manmu a inde yerse hinisu onyankopon de damo nzepai di ehira oman na insuna ye no yedi eguduru afro yedi gu oye insunu na yedi damo kwa bi yenya yerba afro na wana wo ye Ghana Water Company onam de musuma ye djuma wo Ghana Water Company penalty gogo ka president ansa na wodi ason de mu insunu ye ba yin no banye ska na woda akoto oye bottle water oye zen into mesre wona wodi de mu egua no yensi won kwan de won ye won ti djuma bi na won fanfa so de ema won nem se oyi bebere se ritiku a bronye se think about sustainability ekwenti na riti no bonwati na bra ko twitwa wefu na ze ntwe wodo obi no kwan na je ka titi we duru no hwede ne nsa ye obi no kwan nti bumedi biara ye di no yentso ho yemonye akono osande amaya bebre wotu oye fo mebuzi na so won say oye asase no enya wode ye hwe a onye we onya na yourself oye ni na timamfo no twade ehunu de Ghana oman ne ye ya man nti yenye ni nti media jumedina murite no morbo mu wodi ye papa na mo nkodora na mu ye na onye okraboshe onye okraboshe de na oye doctor ka hembira asu odo etu yi mahinu mo ye ko doctor no wa me na futu azama onye mbebu nkanka ya ye oye angona wo ye first time voters no akole ba fada ebo wo hwe hu ye ansana abato na tema so ya to wi ya akankan yan yo mampanyin when you have to achieve the master Ghana fin dara for the magic be no main after the main doctor you pay me that for papa oye mrense tineketesia murutim donhwere oman biara se obotum etukafo na akodenyima oye mbebun ewo asudi ye papa
na medin kan maka de Kofi Annan na oye the whole world church of opinion the 7th one no okakasa bi o say the youth should not be made part of the problems alone but they should be part of the solution. Nintrasni nyina de so how biarba onye do ko feel oye emrente nketesia what the emrente no what chichiru kro na onye United Nations has passed a resolution 2250 na wono kasa owo nyina de emrente otwa de woje wanadwen na honi nyimzi what boa ma oman biara eko nenim nti odu abato dorobra emrente a wenya infidu awotwereko pe na wo mu kwan de woto aba nti se ndu da me emfina mesro da me bedu da man pinshon de roko de rokoto aba wono wonzi ho agor embra emawo kwan de boko de rokochira wa na mu wona wenya 18 roko no wonte amayefo oba afi na rokoto aba no amayefo woni nsama waton no ina libegina do na ahwe na de akoto ho aba onyam tukwa eko na kachira wa adwena atu ewie no bomodin na brefie biruduna otwa de wakinkan abana na banyemu kwan na akohwe na akohwe sempo so bai ihwe no bai hawa tie ufie inde efiri aba ginado na ede hwe akinkan ni bi wo ho amama doma aba apio de no obi akaka asem bi ma anhye webufu na se entuma anhye ho do na mda afi na rokoto abana nyimu experience no bi obi akaka asem bi na wo supporter no we mini ina antase ni ye Ghana fa ye nnuanom a ye nyina ye kacha ngena adwen ina bi a wo dzi wo fio mademinti akafa admiti akobbo unity inyama ye de mepe embranyu bezi amayefo idubezi nemo mesraw de koto waga kake na etu wia wakenkan wie ne se obi edimu nkunyema manka srubunia dedeba kokoba we nyina ofie fumu ko ye nyina ye yamrense no omanga na ye no man se ye NDC o se ye MPP no bebu no Ghana ye omanya ye nyina ye nipa baako intimama ye fa abato brodo na ye say oman ni ehwie modede ingu inti imrete nyane mbote o tware ye bono ye mbote a odi impuntu baba eti baba oye hene man yi mu na mo menya mbote a wode say aze de won ka say aze a ina imrete na da bi na ka fa ballot box na ze etunuka egwe onam da wo mu ye zininti dabi na mo lutu abade abato no de isusu ade papa de babro wasitinem na se akọ school na ebi a what is inyuma papa wo so yibi aye na za obo wasitina obo tumpo se school no la cheda aban de hihye bobo ma etu na se what is hihye ba na fi akọkọ wo abato birum ma what wa akọto efiaza mindidi ye de infasudi biara oye nipa alokọto abana zereba no benya bi na enyem mfaso nti mesre mense de mense yem emrente yamamaze ne yamboa na se oma oye panyini bi kache oma osike bi de kasa yaza kache nde menye ready de makadi bonot dem na se impo obi hye kutupo de fa de bi kobo bi nitiruma bisane de owo edibi abowo ba nitirum anade unobi be ono edibi abonitim na emeka didjuma otidemi inti nititim nitesebe nyina de Ghana fo ye oman ba ko yelumba meyefa abato be na ye say no man na nhihye papa bebre wo ho a se ye nyina ye kinina bi fo hu ye ya oman ba ye okraba hwe na ye ntase de oman biara mpuntu jina asomdwedo. Peace and security is indeed the bedrock for economic development. Let us all learn to preserve the sanctity, the integrity of our country. We don't have any country save Ghana. All the neighboring countries
Some of them you cannot even speak their language. Why don't we preserve the peace, the security that we have? Ghana is the beacon of hope to the rest of African country. We are the shining star of Africa. Let peace and security prevail on our land. And I'm happy and proud of Ghanaians, and I know that we will live up to this task. Electoral Commissioner, once again, play your role as true and fair umpire or a referee who do not align with any political party. The media, let our reportage be decorum and fair and transparent. The security apparatus, let us make sure that all the security apparatus, all the security arrangements that control, guys, elections, let's observe those rules. Said that we do not lose the lives. And more so, the chiefs, you have a critical role to play in this area. And I'm sure that our chiefs, who are custodians of the land, will speak to our sons and daughters to preserve the sanctity of this election. And I know once we are able to do that and the citizenry complement the role of these stakeholders that I've mentioned, Ghana will be a country that people will travel far and near to see what God has blessed our nation. Let's have a peaceful election. One Ghana agenda should be our focus, not political parties. Let's vote for Ghana. And once Ghana succeed, all of us succeed. Inti mesre na masre bi wi de oye impemfa a wonzi abatu enyime no won ye wonu dwumedi nyina ye na ye hwede aso Ghana be ndemre ote no obokọ n'enyim ana obokọ n'echiru na afidence say dem no ina asomdwe nkweten Afidence say dem no asomdwe nkweten aha na edumedi nya bizi doctor say let's vote for Ghana. Let me into him. You must be gentlemen. Or be bearing at the perfect. I know to about American. He has to get him. Fit I abra. Can be a name with me. Chassis. Papa in 1992. Bisibri. I in few pound a person. It 2 years. That shows there. Ya name Papa. It's your mama if you into an ancient of Ankasa. Aha. No, you made the visit. And that's a song. Bokama. I am a guest. Ambassador. Dr. Stephen Kojo Saki. You mentioned Papa, then you may say, na now train what to know again. I Costa TV, our Cape Coast North. If you go to Nawaba or here about the train come, even as Papa would make it be also your Nazar, also your so up and down yet, not in Nazim opinion, Bamunu, a better as Papa. Professor Carmina Bafu J. You mentioned Papa, Prof. And go say, you are in charge of Shaka cry between you say to your name. Inche the mepi sabi dem pefo wakam na asama da se dwunso ohwera papa na wa me ehibire aba papa inche mo maze na fi ebobo he prof na baro papa otumo danda he bisi be he saka oya doctor Sofia prof ebo abado sonko ankasa yi na ma so na oya bonsu ba ko pe technician on duty oya desire Ankopo insha papa waya mboa atumeza boma nazamba wotumo hu wa Costa TV Ankopo insha papa desire mo bo abado sonko wo mo se bo bia bo ozema waya Costa TV de tumezin obutumo wa kwehim na sise pinye obutumo wa na modo na efi wotumo na wa aba oba hima ekua okuta the third ayamokwe mada abraba hima na na yebe bo bia bi cheo sonko akasa obi bia Oshoya Costa TV committee and population. They want to say that. You have to 7 a.m. to 9 a.m. morning show. Mama watch you. Now you done it. Been always an answer. Mama's a channel position. Na me young watch you come ankasa. The man so there. China no so 11 to 12. Sheikh Omar bin Abdullah news at 11. No so abawako yambo China. Debia Mamazale Shemwa na mama onyiwa onkwezi da waye dwumedi biaro de bi oyoba ka waye Costa TV imawiyara imbo ne tei ne hwe meje so onyi ma hirwa beto ko tei Omar bin Abdullah bye bye. That's it.